O te whiawhia talo watu I le mai moa ma le whaafonga lo tātou tino o le nei fo I a whiawhi o le aso lua o le aso lusu ma le walu nei o le masino Iulai lua fe lua se fulu ma le ono. Talo watu I le whaafonga ma le tāpua inga fo I a lo tātou tino o. Pai lava I mau ma te tele se iau o I mau ngaiti o ta mā ma tina mā te tua. O le loa loa ma le lava loa lo tātou tino o mā lol folau manuia, mā lol whaatotoa, mā lol fo I leona sa ia, o tiute, o whaiva, a meise o le wholaunga na iai le nei aso. Leo tātou taunu mai o le a whai u le nei aso lua, o le aso lua whai u fo I le nei, o le masino I Iulai, a o tātou whaitau aso, o na taualunga le o le wholaunga ma le sāwalinga lo tātou o tunuu, I le aso whareile aso nei, e whai u iai le masina lona fitu, o le nei tau sanga. Vi ia le atua, I le soi fua maua ma le soi fua manuia o Samoa, tai mai lau tau soi fua mo lo mātou o lau tātou toi wheilo iai pe au ngāru le ea. E se whapoponga o le programe o le Siapo Lautele I lona vaenga lona lua se fulu ma le wha. O le whatalo foi o le tātou programe o le Siapo Lautele, mo I lātou o lo mai moa ma wha fonga mai tawhai fia o le nalolangi. Mo whai na au o te eile malo si anga o nei wha salalaunga. Soi fua manuia, ma lo le wha totoa, ma lo foi le wha tau pati wha tai foi. Mo la o tau tāpua I ngai whaivo Samoa o wha ngā solo ai I Samoa nei. Ai, o le vaenga lusu whābro lame o le Siapo Lautele I le whiawhile nei. O salo leo ua longo I tu e whā o le atunuu lunga o penga ta whai langi o wha salalonga fo e televisi ma newspaper ma le tio ma lunga o le social media. I le taunumanga o le wha masinonga e peona iai le tai ao na rila. Lea sa tangi ai le tō whai le vai Malaya a Siata, mai le programe o le tautai iae ni sila. E whaasanga lea I ato le foa le fionga I le whaasina, ai mai se fo le tina ia ainu u. Mai le programe o le maota o Samoa vi ingo le tua, e sini Australia. Mai lava le tausanga na se ima vai atu nei, e o mai le tausanga nei ua umi foi o na tali ngā lea tunu u a inga wo, mai la tōlo o muli I ia programe. O tele foi le mau wha salalaunga ma mau tala salalau le ea. O ai e sao, o ai e se, o ai e ana le tua inga. Pe na sao na whaatino ngā luenga leo. Pe na mail wha masinonga, o mea na te tala, o mea na tau fia, le o le proklame. Le tele o le mau fesili na fesili ai. O le so leo au mai le tali. Mai fōninga mai. O tau urunga ai lea ma tau upui. Ma ua, ma whaiana o wha pia ua toe maua le sao lo tonga. Le fionga I le whaasine ato le fōa ma ainu u. Mai le mata upu nei ua lewa o na noa no ti ai. E le ngata ia o ila ua I le malanga mai, le tele o le tupe, ma vaenga sa I ai. A me se foi, o le la ua porkala me peisa tau fiofi o na iei vaenga na o mai el polo inga le whaamsinonga. Sa tu vesili foi le tātou o tunu upe malanga mai le tō wha asiata pe le ai. Ia a ole wa mai fai unga fa masinonga I le so. Ia watu sa ufa matalanga. Ona mai tau mai lea ua o tāpito tas. A ole whiawhiri nei. Wa maua lea wanoa. E tala noa ma wha soa mai ai lea fionga I le ri loia. Sa tu lai mo tole a foa ma aina u. Lea fionga fai malo ma tu mua po lea fionga ia Malaysia Matthew Lemsio. E tala noa ai o ia e malama I le tūla fono. O whaamtalanga ma whaiunga o le whaamasinonga. O lana lea pitola au na whaau mai ia universite. E me ane wo utala noa ia ainu numi e le au ia le malama o le sui whaasalau. Pataro watu, whai malo polo whionga Malaysia, malo soi fua manuia le nea fiafi. Ia, congratulations for yo leo malo stasi o keisa e fina wina. Ia, malo le soi fua maua a tolonga taua I whaatalo whaatfo I le whaafonga anga malo se o tato tunu ule nei tūla le fiafi I a me se fo I a pa anga o le pokalame matango fia le nei o le Siapo Lautele malo soi fua maua malange ma. Nā lor whaatotoa, o vai aku pe wa e mata ata le nei fiafi. Eo e sir fia fo e mato e mata ata mato e pe po le ale toa I ngā tau e smile la, wave and smile la mato e. Okay. Malo whaawetai mo le whaano ino lo taimi. O le talia, foi ma le tali se paia o le wala au atu o le porkalame o le Siapo Lautele. O manatu le nei a whiawhi lau o fionga. Ia, e pe Sau no ia tau wha matala mai le titi asi na tala pupu mai le a matanga o le mata upule nei.
Wa pesa tau tau fio ni fa mtalanga mai lo ia o no le sa ta tia fa masinong. Ma le tau no unga le o tau no oi le sofa mole fai malo. Ia whaaftaia mo le whaafsili. Ia te langona ele o toi pōmala i le natura fo e molianga ia na wha tino ina i leo e moli ai ia e fo ia ainu u ia e mese ia tole a fo. Ia pia le tūlanga fo ia lia e mai la tū pol kalame i e fai lungo lea fo ia. Social media. Ia lea lana fai lai molianga le tausanga le te nei. E whapea nei nei ia le vaenga leo tole a fo ma ainu u i le la pose la wha lave. Ia ina ua nga ia tū la toi fo. Ia e atu leo a mai tono le wa alile ma mai lofa i molianga nei. Ia lea lana manino ale i lea fo ia manino ale mato le vai. O le na tangi ia peila o le li lana o vauliko. Seta. Vai ane le swafa vai malai. Ia le tangata lana vauliko le whapea. E whaifwela lana po kalame whapea. Tauta iai. Le mea lea le po kalame lea wa ina ua mato whaatalsanga ina loa ia mo meo moli mau. O ina fo ila lena e ao ai lo ia matou ona mata lai po kalame fo ia. E se matou tilo wai tauna contextualize po le hatonua le winga ma le ano mo winga o whamtalanga ni e whai. Le alaina wali ai mai ia morianga nei. Ia o upo ole a whai al tulafono. Ai whapea mai e le upo na e whapea initiate ia ni whaasalaunga. Ala uia mātou mai tau ma le tapenanga le la na tuu e whai le whamsinonga nei. Ole whamtalanga le complain nei ia vauliko. Ole tali atu ai fo ia ainu u ma. Mese ala ainu u. Okay. Peo sto inga yo to le fo o ia ia peo le pari i le fo ia i le me ole porkalame le molianga ia. Okay. A ole tali atu ai fo ia ainu u. Ono ua wha ingoa e le lile. Ia i le tūtino sao le mea ola leo le mai le pole tai whau. I lungo le porkalame. Ia, o le whaafonga mai e tofu umatangata ma o lato nuu a fio anga o a ingo mea si. Pasino manga. O a fio anga te tele, o sofa te tele nei. Ai wha ingoa i le tūlanga leo. O le mato ta penanga lana mato anga i lea fo ia. Pe ana whai ho o le keis lea. Ole ile ia mata mea ia fo ia ainu u. Ole na tali atu la nei tu ainga whaatusanga. Ia maua lalo tele. Ata fua ia. A le whaatusa o le swafa. Mea sina ale ainga fo ile whaasino fo ile fionga ia ainu u. Le ala whaina matala no ato wana o le whaamsino. O ina e hanga ia mato fisili pe ana saula ia le lile ile. I whailana mori mau. Tu sala le matou mau. Le ala na le na avel fautuanga te e morianga. Ma leisi mea. Mai tau lia foi. E lo le keisi mua le o whahi lalo vaenga il tu la fono. Le foi na matou wa foi ia. Na matou tu ai. Ia. Na whaleo ngai na umu foi morianga ia isi matou mta upu ia ona. O le whapea me le whaamsinonga. O le vaenga te tau na hausia e mori mau. I lalo le tu la fono faa soli ngā tulafono, e whai asi mau lunga. Lea lawa iei keise se lua ia pe o le keise... Tiumalu. Le fwoi maa nei o le mai ngor whai unga le whionga ia leota. Matau tia lea Raymond Schuster. E o fwoi la le keise lea le whionga ia tui whaasina lea... Perkins. Maa nei o fwoi o le whai unga le whionga ia... le whionga ia le sunga ia pali. Rosella. Lea lawa iei ia le pā lea. E se tau na fuanga iai ia suenga fo ia li ima tamai tai malu le malo. Awa e muria ia leo mai lumo le whaamsinonga. Awa umala na whaatino umala mei o tau fio oi. Mō lia oi. Alu au tupe e te whelua iai e whaatino. Tau valea oi. Tu inga me whaapena. Ia lea lawo o lea sol whaamsinonga e mai whaau i tua. Ona o lea lawo le sau tangata le e anaina ia fo ia tua inga ia. O le ale tala le upua ainu u lea e mōlia ai lena mafua ina tangi asiata.
O upu lai tu tonu o molianga. Yeah. O upu atu sa o leo te tala no mai mea molianga. Ia ai whaapea le, wa lai whaapea ia le upu lai whaitio mai ia vauliko. O le whaapea tu o ifo ia o ainu. Ia le melo le ai lau mei. Okay. Peo nā le fua mai ai ia fo ia molianga ia. Ai no fola mai to fua nga i le fo ia. Nga i le melo no whaapea tu ai e mana o mia le matou mata o moi pokalami. Yeah. Ina ia contextualize. O le atonu ale nganga le na leina faile tala. O ina na matou mau ai. E pi e fōlinga mai e nga i le whamtalanga le fionga inu u. I se pokalami. Na la foila tala le vauliko. Le ala le matou losa i le pokalami le matou mau ai. Le ala iai le whamtalanga leo. Peila o le matou ia theory na o le matou case into e faile defense. Ya le ala ua fo ia. Fato man malama le wa uia. Le fato au loa ui na e tala ona e te tauna o ia il so e ngalo ia. Ai fua la wana o le teimina a matai na faile matou talsanga mua pe mawhai ona tu ua ele a fo ia. E ainu uma tola fo le a fo ia. Ya tunu. Sa vato ele le fionga tamai tai malu le malu. Faila na moli mau. O fesili le iai. O le hasa u se tangata sue. O le ale ese senga o le mele o le fai atu o le... Oi o hai o mea i e lua sili atu na mamafa. Pe le hanga foi. O lou fai ngō se isi ailau mei. O lou fai ngō ino se tangata. I le tūtino sa o le maili. Taifau. O le taifau vai ana alfa funfonga mai a sa. Mo leanga lea lau o tatala noi. E le leina ia malama mai lo tatu o tunu. E le leina tatala noi wa. Lea lau o uma le whaamsinonga. O upula ia no ave ile afo ia ile fiona tamai ta ile na umia se taimi o tali mele si tamai ta ile ia tai tutusa ai fa fonga mea sa mo ile nei taimi tato matai o nu tato tausi ahinga ia fa senga i fola e oi el wato sesi o sesi ahinga fa ingole to suafa e sala pe fa se suafa ta o tonu lo ahinga ai me se la o se tina o se tina. E wha ingoa la i le afo ia. Le tūtino sa o le taifau. Ia. O le peo le au te lenga na o le mta upu lea. E te langona ele isi la fia fo il to te lo. O te le i loa fo i fai malo. Ai mana ia e fia fo ia la utala i le fai ungo wha amsinonga ina fai mai le no ta ua. O le fai mai wha amsinonga. E fai asi maua lunga o le afo ia. O le matatia e tauan au sia e mori mau. E le lava le whaapea mai o leo lo tangi. Wo o tia lo uloto ono whaamtalanga ia. E le o lava le awhaile tūlanga na. O lai whaapea mai le awhaile. Pole upu whaile le distress le whai mai e le tūlafona. Ai titiru le tūlafona. E le no le distress le whai mai e. Le whai mai causing severe distress. O lono winga. O le wai le upu whaamtala upu i luma mai o le upu le distress. Ese lo distress, ese lo severely distress. Lo winga, e lunga tu le afo ia. Le afo le matatia. Sa taunu tanga ia fionga fo ia di malo le malo. Pe au sia la e moli mau ia ala mai. Ia na tangola ia fua upu ia afo ia. O le pe yo ingale le alia e mai le afua mai ia molianga nei. Ya tongo le tali, o tau ume le tali e o le whatoa mau le taimi e fsilingi e le vai. O no, le umar case. Whaftai a whai malo, whafonga fwoi mai mo mai le tunu, o le tau whai o le lilo i e whaamara malama tonu le mafuanga na mafuai le tangi. Ea ale tō whai a waliko vai ane le soa wha siata. E mai se fwoi o le tali a aino u. O le mea la leo te tau mai tau atu ai. Ai se ala mea nā leina mō lia ma tole a fōa. Tau dia foi ia le vaengana o le tulafono. Me foi o parties to an offense. Okay. Inga me foi le o la kola e whakataita inga whaingo fie. O lo watu la e titi lotu i sau wo. O lo tango fasi sesi. Ala te tūtua i ma oe ma le sau me whaia. Whailana a fia i oe le morianga ana e tasi. Pira le me fa pena le mo na vea toisto ino to la fo no la fo isa no fo no fo sto ine outaf. Il teimio por kala me le ia e pena feto.
O le mātou ia nā tā penanga o le theory nā tō le nā o le mātou defense în tau whai. Okay. Malo, tai. Tātou o mai le whai unga le whaamasinonga le o whai le so. O le al tala le whaamasinonga, o le a le mea ua lai o na dismiss pe Taftai. pa leo ngai na morianga. Tau dia fo i o le nātura o morianga ia, o lo whapea mai ai, o le whaaleanga ina o le tamari ianga o se tangata. Yeah. O lono winga, e te tau na salu tangata nai sa wheli whaamsinonga o mafu o awhai au. O aunga ne o le whaaleanga ina au. Yeah. O lono folele whamatala. Yeah. Iona langona, pea no whai atu, lai whai maile tu la fono, severe distress as one o le awhai, o le requirement o le tu la fono. Na sa whaile tangata lea. Ele mawhaile e si tangata nga kere iloa pe le alkoa inga langonga le ili si tangata. Sau fufa matala i whaamsinonga ia le level o le distress le iei. Okay. Wawa ele mwhaino la tō tilo i lo mafu fau, vai ane le whaafungfung mai o le atunu. E tau ala na sau tangata le, e tau whaamsinonga. O le tō ainga fianga le leno iai. Ono inga sa te tauna sau asiata. Tauna sau. Ala no fuanga wale sau e. E te iloa, o mātua tapena, whapea mātua le wai i. Okay. Whapea mātua le wai i le li o mātua atua le tai au, tapena le mātua. Tapena pena le mātua keisi. Ana mātua māua tala e le mai ailonga e sau. Watu le se ilonga e mātua o le whamsinonga e. Peo le ala na whai al mātua tapenanga. Ia le ala ua mai a mai. Wole e sau. Okay. Ia ale mo mai tala whape o la e fe foi Hawaii po Amerika. Ia masalo. Ia mai tō le foi le talsanga le na mai ina ia mawhai ana whai mai ana molianga i le poiana. Moli mau. Moli mau i foi le awala i whaate konolos. O le whamai ele mawhai na ese ma New Zealand. Mua, o la nanga luenga. Ia mana mea whamai e tausi e so na matua po le matua lon tolu. Ia a whai le alai malanga i Amerika. Isi tua lalang. Ia masa mua na le tolu le whai tu lai te lele mai ai. Asa, O le bua ino fo le te iau ia lo no fo te mini. Ia na mai. Tau whaawasenga la whaenga i e lua. Tau lia fo. E mawhain whaapea mai. Ale no mana o ea fo ia. E whai atula o moli mau lungo le. E ele matou fi naunga lana whai. Na matou whaonga ina ile case mai Australia. La lana whaapea mai ia le case la ale fo le federal court i tono Australia. E o mai loi case si o mea tau defamation. Lea a fia ila ngono tangata. Whamai whaamsinonga. E ta tau le whaamsinonga. Ona tilo to toa i tangata lea o tū mai tono le potu. Tangata lea a fia? Tangata lea a fia, le complainants. Okay. E tauna mai tau le a fo ia, ele whamsinonga. Pe mo i o lea a fia le tangata, wa ai tino. Mai o mea nai le mwhaina wa ai le whamsinonga i lungo o TV. O leisi mea, e ta tau ona sau le tangata le, e sau e tū le lumo le tangata le, ave i eila na tangi. Tango le wha matala, e se tilo le whamsinonga. E o whailai lo ia le la kolo singa. E te tau ona matua maua le awanoa. E tilo sao toa le tangata le ma avela i ei fasili. Peila le toa inga, peila le matou keisi le na matou ta pena i ei. I le whaingoa ina o le awhionga ia ainu u. I le vahenga le o le taifau le no tala noa tuai. So o le maula le whamsinonga, lena talia le sunga ia pali. E sa o wai foi le tūlanga foi le ia tātou. Ele staple le tātou internet. Ele te me motu mai ai ia foi ia mo meo so fiso ta inga. O le te mana tua le case le ai foi ele fionga ia tu fascina. Sa ele le mo le mau le na fai mai New Zealand. Okay. Ana mai New Zealand le fa ngana fa amsinonga. Ana fa amsinonga no le fa tutuina. Le wala na mai ai. Pe o lui taula na ono le maualunga tele o le threshold le mana o mia le tula folo tau na usia. E te tau alana sau inge i whai lana moli mau. O le se tā ua le whai unga le tamai tai whamasino le ana whai na te ena ili tala sanga asiata e whai mai le video lana moli mau. O le se tā ua mō tangata o lona nofo i Samoa nei. Tā ua tele. E tau dio le taimi le, e lua tatou, e lua matou a fo ia talasanga na ave. O e tasi. Ma le talasanga e mau te tali atu aila, te e le talasanga na leo e whai mai le moli maulungo o le a fo le internet. O le matou talasanga. E le te tau ona whai e ni le case lea. E le se jurisdiction le kōra Samoa. Ona o ele matou finaunga. Ona o ele meni. O le a fo ia.
o modianga nei. O le whaawinga ina fo ila e le whaamsinonga i le keisa tiu malu. Na whaawinga i le whionga ia matautia a susta. Whapea mai ia. O ele meni nei e tatau o na whaamaria ina. I le level beyond reasonable doubt. E au no ma se masau sononga tatau. E tatau ai ona ausia mea ia. Mei se ala mei o whaasalaunga i whailungo le internet po social media. Mai ia le whaawinga ina le whionga matautia. E tatau ona download i nei Samoa. I Samoa se whaasalaunga lea. E le tangata lea e afia. Okay. Ioi. A tilo la le keisa le a fo ya tiu malu. O le mea na lai ona whaamalia ina le meni le na. I le mātou a whinaunga lea. O le mea na lai ona whaamalia ina le a fo ya le meni le na. Ona o le na download le a fo ya. E na afia po complaining to le keisa le na. Malato whaitau ngai nei Samoa. Okay. Le ala na whamailoa ia matautia. Le ila le wa ausia le meni le tas. E tau ina whai case. Tau na whai le case ngai. Mato whinau la i le mata upu lea. Le case lea. Tusa o le whai le misa i whafu. Yeah. Ale la o mai fua whaafivesi i tātou i nei. Le case lea asia tau ma. Case lea alo nei taimile nei. Tusa le matou whinau. O lea na... Whai Australia Whai pokalame. Australia le whai le pokalame. Download i New Zealand. Yeah. E le tangata lea afia i to tono New Zealand. Ai whamasino e Samoa. A le wa mai whai nei. O le matou maula na ana mana i whai whina ngalo le whiunga ia ai le sunga ia pali i whai mai ia. O le teimi le stage le o le case. O le ele testing le evidence. Ele testing le evidence. Pe moi. O le na download i whafoto Samoa. Ana o la ngei le mata upu leo. Le sina matou whinaunga. E a mai e leo mori mau. Evidence. E tau mai nei i le li lea. I le teimi lea na fo ina no fo i loma whai tau le mea lea. Al matou mau. O matou mau wha monga. Ele i tutono sa mo le teimi le whau mai ei le fo ia. Le morianga. So o le tā ua la whai unga lea na whai le sunga ia pāli. I tangata i no fo i whafu. Ai whai tu ai ngā cases whapea. Sau sao ala oi sa mo e sau e. Whai lom tau. Ona nei fo. Ia ono le whaalolongia lawa ono le mātou tiuta. Ia o tiuta ai alo i e whai o le whinau a mo i tū i e tū lai ai. Na umalo o mai o whaau i tūa le o whaau i tūa ia morianga uma nei ona o le ini mori mau. Oi na whaau i e tua moria. No whionga na whaau i tūa le whionga tamai tai loi ia mangele. Oh, ai sea. Ono lona ia tal tonunga o uma le review. Ia ma le mele o le sau ia haliku. Wale ai se mori mau. E lango ina ia morianga ina whai. Ia uia o se tausanga whetau i tala whea ngai. Wa sa da tauna sau. Tauna sau pe ana o whai atu. O morianga ia. Ele pe o morianga whai wha pe o le whasu tangata. Torong wha pe na. Tu sa pe le sau le complain. Ta pe e ma whai ona wha o ngā ia mo circumstantial evidence. Wala oi lo. E whatetenga i o maliu se tangata. Ele ma whai lana wha pe sau le se tangata wha pe uma o le maliu pe le ai. Le fact nga ele whaingo ti na te ena. O le case leo. O le leo mai e sa ili. Po le ale tu ai ngā fianga o le tamari. Ianga le tangata leo. Ia e sila mai fo ila wha upunga al tu la fono le whi mai. E amata al tamal a publication e kōsai. Severe distress. It is complained. Not just distress. Le taipe ia le mea whaile le. Is it good? Is it very good? Very good. Because I like it good. I very good lola. Walu lunga fa pe, mau lunga kula kai peila le mele. Stress, distress, severely distress. Não, ele ma faila na saule stanga te sa we tala no mai la ngona o le stanga. Ele ma faina fa mau nia la. Ile level o le for criminal. Ai ana e faila se la to civil claim. Ia wa mau la lola ilalo le threshold e mana o mia e fa mau nia ila se fight yonga i lalo civil claim. O le ala ua withdraw morianga ua dismiss fo ila ia mea uma whaasanga ia ain uma tolefo. O le mea leu ke interesta ia whai malo. E ana e tā ua keise siento whai mua turou ia tiu malu mtu i whaasina.
Na koua he tal whamasinonga whai ona o i nei lea sa whauru o i le tangi. O i nei nga eka kan complain. Yes. A lewa e ta ua, o Australia whai el por kalamea tole a forma inu u. O ni usila whai el por kalamea a siata. Ai whai i nei le morianga i sa. Mo te pere upule a lena e ta ul jurisdiction. Amata sa te tauna sila tu toa leo. I le case lea, ona whatoa pesiringia lea, pe te tauna whai, pe le te tau fo ina whai. Pe pesiringia fo se whautuanga, mai le ofiso le loia silia le atunu. Ia, e re whapea se tūlanga fo i le whaitio ina le ngā luenga fo i a malo, but i le amatanga o ta fo i whatata noanga. Lena o whai atu o loa iai ia whaai unga, o umana whaata atia mai le whaamsinonga. E te tauna muli tai. I le fuatanga le a fo ia, le te tauna ausia. So walono winga la, a whai le whai so e ngai teimi nei. E tauna mai ia cases ia. Na mai le fua iai. Pe ano whai atu, wha mai le whaamsinonga. I le a vea le te tena o lau fina ngalo. Ma me e a fo ia. E whaamalia ina i le a fo ia. Le tūla fono. O lono winga. A whai o le tūlanga na lela ie. O lo watu ke complain i leo se te mai me whai sisi a oi. A wape o palau vale mele. E a mien palau vale la i o le sol tūla fono sa olna. A te o whape o whai mele tala le li le ta. O lono winga ta lo whai nei li malo. E winga e pisi e whai ngā me ale tele o isi cases e tauna ave iei resources ale matanga luenga. Pe o le tūlanga o le aisa. Tūlanga o le whasio tangata le tūla i mai. O le aveta avale fo i whata mala le tele na fia i le atunu. Tūlanga o mana whapena. O le ala fo le na mai le standard na le criminal defamation. Po le criminal libel le e maua lunga i lunga. E fua i whai unga i umana whai i whaamsino. So ia ula ia. Ana whai o te leo. O te leo i le afoia. Ai whai susu enga le ave le whautuanga. Tai a lava tatou mau. E au si ai i afoia. Ia le mele le ufa winga mai le tūla fono. O i le whaamsinonga. Le mana onga le e te tauna au sia. I a tea una ia. So, o le isi mesa matu tiloila le tūlanga. Le mai tau lia whalo tangata le complaint le case lea. O le e whai le poka lame lea. Le same. So e eila le mea fo i le legitimate expectation. E le whaapena le fia ave. E tau fo ilana e tanu receive. Yes. You give as much as you can take. E le whaapena e te sari wholunga o lau poka lame. Alu whaasolo a to. E tasi esta mai e watunga e tangi la i. Expect ala e te pea mea tangata polkiki. E te polkiki roi lunga a politician. E expect te kanga. E te thick skin. Wai whai te oina, oi, mese ala ia public figures me whapena. O tō a whionga fo i lungo ngā luenga ia. Expect fo e tangata. O lai fo i te whaia ia mese ala pe a whai mo me opinions. Walaua opinion. E ese lo opinion e le tangata lea. E ese fo le opinion le tangata lea te oi. E le whaapena alua wheitai e ima. E expect ala. A whai o le whai me le li le i. E tau whela nona talia ina me i whai atu. O le vesili, o Masalo Salonga, pe o le vesili e whaatupu ni Masalo Salonga, o te leo whai atu pe sao pe se, vesili wha o le Masalo Salonga. Mata le i aise mea tau o se influence o le mea tau por kiki, i le suenga leo na mafuene whai de case. O la sa o tau Masalo Salo i ai? Te ri loa lau whionga le mena. Hano ulo inga. E mo te racinga le mena. Wa i nai leo. Ta ilo iai. Ta ilo iai. O leo foi o levana la tu whai anga luenga leo. Ia, tau te rei loa la po lea, pe isi si pao ala i tua. Nei te o tau matenga le mele whai. Ok. O lea la alisi mea le la so nei i le keisi le leo uma, to le forma. So o lea la wa mai le whaamsinonga le avanoa, e tā pena tua ila e a forsanga. Forsanga fo ia mātou, i tali mai fo ia o le tua le official lawyer sili. I tūlanga your costs. Ia o leo ia o la fo ia mo meo o mata upu fo your cases wo umana na whai le whaamsinonga na o lunga le apili.
Le la se io se sa ili mfai tau. Po le ale to ainga approach e fai e le tulanga lea, i tulanga me tau cost. Pa e le tau fia i la ia le fionga ia inu uma to le afo. E ui ai fo i la tulanga le pe a fai e la tol tonunga. O la ua, o lusi la ua. Te le se cost ia la ua. Ono nga yo inga ia. Fai lanta a milolora la ua, whaonga le vang, fai lo le civil amo le o le afo le tula fono mal fam sinonga ona su wala I o le tanga leo tanga lunga leo I o le di leo valiko ona o le o tele la se le ni walu I vaenga ia ai o le vaenga mo na le la mato titilo I lisi lu le tolu aso ia se vai le case na po le approach al fam sinonga ia ona mato wanga ia le fa pe in fautu ina fo ia le fionga ia in o tole fo e wa tasi ia vaenga o te loa ia ona fai tete ia mtanga luenga leo manga mtanga luenga le malo mtanga whainga luenga le malo o le umane ai toe whaasanga tu se su toi na mea na wal FCD fo ia uia in tatala noi fo walena FCD ngia ia tato masau salonga po o iai ni a fai o iai ai le o mafai ona fa leo lai leo ia uia o le ngā o se fai o se su ato e watu la pe fai o lai se political pressure le ia na fa pero la to o le o mo dia mai le official leo ona le ato mo tau push back la pe a fai o lai se political pressure I tuo nai ali malo ia e tau te lo po le alfin ngalo oi fo ia le fionga ia to le forma in u le tula ile sila sanga ale me manino le ia la woto e sa roto umala u la woto a matala por calame ia la woto tala por calame la woto tala por calame io o e lo tel tonunga fo I fai malo e te lele lost to le forma mai no ono le por calame le o te loa te le fo ia you know la o sponsors na mawai ai mai se o le malanga I fafo mai ia tu ua le a inga ia ma le tele le sacrifice no fo I nei tele le cost ile la titi cost titi loi o me foi lá na le na o nga I pe a fei fina ngalo yo foi se la civil claim e la vai le time e a uma ia cost nei ia mfa nga solo lo la ua se la claim le civil litigations mai se o le taule ngai no la ua foi ngoa I fa matalanga ma fa sera longa I stangata o me pitu siri la na lenga o me mole a foi ia me le to fa lenga vai pena feto o te mbele nei ia ono le sui ngol la langi le social media ma men o tangata foi na le o le man malama I mata upu onga mama ale ai a fa di me mana so a mi ele se tulanga foi na le pape vai maula le peta fiu tau mi ni lango no start o le tangata ia na le la tua fa longo foi se tal no anga foi le tangata foi na le man la mai sa upule sa lo fai pe lo o uma le lima tau sango a onga i ta upule fa la vela le fai malo la o fionga le loia e fa longo I tangata e muri I tangata le ngole na turo tato la tal mo ia le foi tonu tau e apo tato le negative o le winga o tal le feto ia fatata inga la se a foi o se lo pu e mela lo wata ile a foi se newspaper le la tu online la tu la ia e fai tau ai la foi le e follow comments ai te vai atu le lope ivas full value ia comments la e fa malo fa time ai lua ni comments fa le ton e au komeki anga e focus I le negativity le pio le si mel na le fa inga tai na ia tu tangata e le fa me to tele o tangata le fa mai na fa tu le la winga lo tale to tele mai lola I o papel le fu ala na fa mtalanga I comments ia e iva mai le se lau comments ia ivas full value comments la le ana le lua le fa le tum ai pe wole nga a toa ia le a pe o stanga tele ele ase senga mal me vo le te si le fi fo me fa vai nu vo le raro ai tangola mai se pu mala le raro le tangole ini me fa pe se mai mea le tangole lu etum e te vai to ai sui le lanu le ai tangola ele su mali a wo sui le lanu le ono le wa mata na lu tonu tam ai mana ole fa su mali le raro
Tango sa o sa uma e tong. Ai le mana ia le tamo. O le mafuanga whainga no au mai ele o fionga. Awa ana whapea nei la o te tango ui e tala ma. Kau interpret le whai unga wha misinonga ma mea ia. Ai aka ka kongu mai. Te lo e tolunga tau. E tai tonu mai e ia tangata pingia mai foi a whapea ma. Leango le natura na tātou. Natura na mena e tam whai te te. Ina vele ma me piti ngā ia o e venga le ma. Talia. O le natura le na. E leila se mea la e focus ai fua le negativity le. O ne te mau e ale i. O ena le whai o longa luenga. Move. Ena vai le smile. Mena lo whatu e le amatanga o tātano. Smile. Smile la e le. E te fiti ale account. Tapsia. So tasi la fasili le mata upu le fai malo na ele sim ta upu mule te fasili e tuai. O oe le loia. Ea. O tele foi tau sanga ia fai mo manga to e fai mo manga wa le container. A le tele orisi me e lo silofia le tunu. Tele tau sanga e nga lue fa tu stala. Tele tau sanga e nga lue i le nga luenga fa tu stala. Le ase le sona tā ua o le keisi lea. Mō tangata lautele, male au fai polkalame. Research. Okay. Ia wai research, ia maua lau tata. Wa logo, logo le internet. Fai ngofia nga fai lau research lunga i le internet se mata upulela tala noina. Ia o ina fai la pace mai e fesiri ma mawhai e rola controllinga le narrative o le content le la fai le tulang fa pena te meu interviews au fua toa au le case le tala no toi le anga wo react la ia ai no ia oi se ale react ko inga fam tala le winga no tala foi ele sona me uma ia wa lisi me te ata i si por kala me wa ta ualo fa pena winga research ia le pela por kala me mata i tapena ngol case le ia le tala foi fa mai ela tamala tonu o le bi tongi fa pena na fa peres o isi tanga sa o la ele tanga tale tonu e matua i tu sa la lungo surface le e fa mtana ai pe it's not a solid evidence ele ma fai ona mai ele credible for so te mi umala ke maka ko nga por kala mena e matua ile ma so etele according is respect that it deserves the platform le na me la te fi le por kala me le la ufionga fai le research pe mta upu la tan no inga to no pena so ta ua mo ta to fai por kala me fai le research malo fa tai e ele si mta upu ese mai mta upu le fa tai a fai malo le wa e fa mana foi mta upu le o te lo se le sona ta ua le fai por kala me mas se foi o malama le ta to no mai le mafu anga se o mai no dismiss le case le so o le mta upu le tu lou ia suafa nai uso foi. Ia o le ata ua. I mta upu le una le rentals. Ia o le una le rentals ia wa le o mai ta watu le oto de tala itua ia le stama le o James Atua ma Fred Pali. Ina ua manu le tala le amatanga i le mta upu lea. Le mori ai nei le pule le una le rentals. A sau le newspaper le mseva o la ua fionga o le loia. Ai sau ai me whaasara launga whai mai. E alua whai maa loi e kui keisa lako au ai aisa. Ie o kai o la kai malama. Ie mai maure kaimi. O la se mafuanga na laiona e tu la i le keisa lea o le ale wha amarama maina o ngā ruenga wha loia. Ina ia o le tā ua le tātou tunu o lo mai mo whangwhanga mai pēna o whai atu o le manu lauti o le Siapo Lautele ia malama. E tali whai malo whaman mole. Ia whaftaia mo le whafsili ia sau. Ia ele loloto la satan no mta upu le o no lai lumo. E lumo whamasino. Ka paua na le vala e fia whamanino. O le te whasili. Pole ale mea na lai no o luave le case. Ia wa le whailanta titilo. Le feedback la na sau. Le reaction na tangata. Ia le mea mua. I lalo le tatou whaavae. Ia. E iaile ai atau so se tangata mo lia. E alua i defend la ia i lumo le whaamsinonga. Okay. Wa le angalefa mai le whaavae. E te mama e au noa ma se tau palpala ino oe. I so se morianga whaso tu la fon. Se ia vangana. Wa watu mori mau tono le whaamsinonga. Wha mau nia lo le whaamsinonga ina. Ia ona o atu la ia mana o mia le mātou foi au nanga.
Ele mawhaina mātou tāo fia. Yeah. Tawan mātou e whaina mātou aunanga. Ele ase se ngā o mo meo wala awinga. Yeah. Callings. Yeah. Yol mātou le wala awina. O le wala au meo tangata ua tua ina. Yeah. Pe mōlia. Yol mātou o le whaatino ia le mātou ngā luenga. E pui ai. Ia ai ata tau o tangata nei. Ia, o lesi la mea na e sau mai tu e pea whea no whai atu. E le alu e la se taimi o tātou i le negativity le sau. Awe o tātou whainanga luenga, move. Tau te move forward ai le mwhai. Ono tātou whaatari se i maari lie loto o tangata. O tangata ia whai tiu. Ele se whai mail matou tamalena leo po ia matou i maari. Se eri avisial matou i clubhouse le loto pā. E whai atu e wa sau wha maru lu mea matou wa fo ia. Wa le iloa le matou me whai papakiua. Le alai o te ngia atu e whai mai. Sa o le o tō. O le fōda. Le mera le whatui. E leo se fōda tātou. Le whata le tau wha amalia tangata ia. E leo se popularity contest leo mai tātou. Yes. We're here to do our job. Yeah. We do it to the best of our abilities. And we keep moving forward. Whai ngofia. Whai ngofia. That's why we always smile. Ia masalo ono. Ni vai taimi e pei wa vaelua ina whina ngalo tangata ono tūlanga tau porkiki. E sa o le lei. I lau e o pe wo radical foi le ia mawhauwhaunga wha polkiki. Au tātou e moi, o tātou e le sa mo. O le e tō tele o tātou e te wō amna i uso fo e lai, e launango ina le fast. Ai pe o le au whafo le tau, pe o mai pi watu fo i ha, i le whafo pi tau pāta e le sau le sau. Au tātou ia le alua tātou ia alua tua le sui le fast latu statasi na le whatau ia tala tu fo ia ilisi skakasi ia. Ona na fina matou a ai matou breakfast ai ma isia o ilisi whalainga. Tana noa le ilisi urunga ali ia malanga mai New Zealand. Alo urunga ali leo te ilo e fast. E masani le is taman matou nofo e utafa. Uro le tana noa iai. O umanei nan matou tanoanga. O laua mai na o tongin matopili. Ai whai mai le tala le teine le wharainga. O matou tongi si unga ali i lea. Koe vai le mahanga ia. Ia, lakurole kongu le whai au. O aku malone whale tua. Alu akurole o skamba lea. Whai le teine le wharainga, serve. Au mai le pili le whai au la leo tango i tongi. Ai sau hore teine whai mai. Rau uma te tongi fo ere si teine lena pito ti o. Ia la lau sunga mo. O le Samoa, o le ko ainga spirit tonu ale i Samoa. E mana ia o le whamtalanga lea manua le maule taimi. E fia o elas whamtalanga i mea tonu ale tsauno mai, e matou clients. E matua i langolango ina le fast. Okay. Ele na ia, na tia ia mea. Nau mai la le matou office, mai la le fisili muamuana ia nau mai fa mai atea. Malai lo o lo ia le HRPP. Mo te supporting a fo ia ta iala le HRPP la tu. Meta. Ma faina e faia le matou case. Fatu le ia ise mafu anga. Mai ia lango matou le fast. Mela tau lati si. No fatu le. Ele ase se ngol se lauta la e mai le client HRPP. Le se ngol se lauta la e mai le client fast. O ingala engage lola le matu tau nanga fai al ngaluenga le ngata tasia ale mea le mata tia le mea le la o la tau nanga ai le suiel tu la fono vo ile o fono masuafa e na ve vesia ia i tu la fono i tu sa ia le mana onga o le fatangana na mai le tu la fono i e mafai e tangata ona e sau te talo sanga e to ilo ni mata upu so se taimia mo leva ai se fulu lua la masina na whaatanga mai le tulafono tapuni mau lo le avanoa lea. Lea la bua mai si vai me tauria foi na taha ofi. Na taha ofi le maa lo le taimile na ai la a matantau fai e tala noa ia suinga nei. O mai loa la nai mato clients e tala noa mai. O lato whanua. Na ila le ta ua fio anga. Sa wha masino e yaso ia. Na maa lo fai ina leo si ainga lea ia ele a pilia la ia. O lo le ainga lea na maa lo i fafu. Ova ma le fa se fulu tau sango i fafu. Amerika. E ala wa matalonto yo mai ia le si tupulanga. O le ala e teu ia tangata le ainga lea. Ia wa au ainga. I lungo le whanua lea. O mai loa mai le whai unga le na whai le tolus fulu fast fulu tau sanga talwai. Le ala tutuli ese ia tangata i lungo le whanua lea. Ala e tanu eo la tu tangata great grandparents. Le ala wa sulu mai loa.
le sulu mai mana o mia le toi lo ilo le fai unga le na fai le taimi la. Le ala sa il tama i avano le no ta ua special leave. Ia e pangale. Wa ese. No mato fa mama lama la ia ina ia mato clients ia le fa pe mai la tu. Fa pe mato e ma fai so system, ma fa tu le ai. Me nga le ala ina umolo fai unga ile period ta foi le apili ai mata up. Paula yo mata up le na ile le special leave clause le. E ma fai na talo sanga peta lia fa msinonga pele. Ya le ala uto ya ese. Le ala uto te e lo fa pe mai ese a me na mato fa longo mai. Ia mali li wa ngata ingal tum ta upu polisi si avano ale tasi la to tolu le mato clients fa pena i le mata upu le tas le ala mo te ngalu lu fa mana isi lo ia i o le ase a wala le anga le na faila mata upu ia o ia le tu la fono le suel tu la fono ai pe o le au te lenga o meia le ese o le perception na va ai mai fa fo to ton ai fa to ela ngona le senga we sau e tu se vai o tangata e tātou i whiola i nei mai malama lama. I le mea tōnu ale a fia i tātou a tātou e tau te momoe. Tātou e whiala malitai au. O mea i tau te whianga i aso uma. E se la matu nula i whafu. Malo. Whaptai tere la o whionga le lo ia whai malo po la o whionga fwoi me le sea mo le whaamano ino lo taimi o te loa. Te le sea o ngā le whaasoa. Pe o le tau waiatu fwoi. O le manu lau ti al proklaima le Siapo Lautele. Ia malama lama o tātou tangata. Awa fo ina i whaanunu mia pe tai se ina o tātou tangata. Le anga i eile whaasalanga le tua le tangata e nā te whaasese le tangata. E tau aunga tāla ma alo e se ele Siapo Lautele mai le vaenga le nā. Ai whaatai mo le whaamano ino lau taimi, maala malama tili foi ia i le whaamani nonga o mata upu nei. Ia au te lo foi ai inisi mata upu le lumana i e patino le tūla fono. Ia o le atara no pea. Ia whaatai, tai te lea talonga taua mo le mo le avano fo e mo le tui whaftai i whafonfonga mai su tātou tunu i ol me masani ia a whai upa o papa se leo ia po le asenga ngana usala ia malu avi whale o tōkina ngalo o le ngau ta inga o whaatata noang whapene ia manino whaonga ina le tātou ngana whaingofi ina ia malamalama i fo se mta talo sia na ta ausia le tūlanga i le whafonfonga mai su tātou tunu ia manuia tele ia whasausang o le o te toio ne fiafi malangang whaaloalo. Malo whaatai. Waenga lona luas fuma le whaal nā proklaima le Siapo Lautele pe ona mai mōma whaafonga mai ia i le whionga whai mālo ma tū mua me le sia Matthew le msio o le loia ia tau whaapapula ma tau whaamalama nisi waenga o le tūla. Fono. Seisi whaaponga le proklaima le Siapo Lautele i le tau le whaa i le awhiawhia tai au whaasoifua ia.